abekitongore kirikora habyamagara ekya Good Hope Dental African Mission bakwatanise n'aba Uganda Institute of Allied Health and Management Sciences Murago baheriza abantu obuhereza bwabushabwe by'amagara ahigwarire rya Butare Health Center ya Kashatu okwenda kucendeza ombare gw'abagwire abine ndwara zitari zimwe na zimwe mbiri yabo. Butare Health Center ya Kashatu ne ishango mu igomboro rya Ntungamo umwishize rya Ruhama mu district ya Ntungamo kandi obuherezo obu bumazire biro bibiri aho batandikira izoba ryo rwa katano bakamara izoba rya nyomwebazo iryo rwa mukaga. Kira kuba twineho projects nyingi ahari medical outreach nkeje yitugizire aba babere bagenderiro ku Obujanjabi Bwabusha aho abantu bona kandi aha hashiraho abantu nyamwinji okuronda obuherezo obuherezo bahira barwire habira harimo kucebera okujanjaba no kwemibazi yabusha handwara z'amagufa ezameisho enyindo ameino n'indwara z'amaraka n'ezindi nyamwinji. Nyewe nizire mu department ya nutrition abakugu abasaha begesa mu byendisa yetu ebyo kulya bitukwetaka mubiri gwaitu ngaitwa abantu tukwetaka ebyo kulya biri bisatu munebi kusingayo ebyo kulya eklasi ebyo kulya bituhereza amani ebyo beta carbohydrates ebyo nibyo kulya beta bitukozesa buli kiro mbere halaka hunga emicheri emihogo ebitakuli okurujira ahabashaho ababire nibakora ahabagwire nibagira ngo abantu abinja babwineho babire bine kizibu cyo kushasha mugongo ekiri kureta emirimo y'ibari gukora inshitama y'ibari kushitamamu nangwa n'embyama y'ibari kubyamamu kandi ezindi ndwara habire harimo mushija amino orukororo n'akakoko ka sirimu ngukonkezi zibire zitakanyiro mu bantu abo bakebire omuizoba Butare Health Center 3 nekira kuba nefuna abarwire igana ningo bundi shanju ningo bundi sometimes barenga muka yabere mande ushanga abantu bisha bo binji baika no muri igana 20 konka ubwiro bwinji patine abantu igana shanju cenana abaho aho nashitamira hanare abarwire abashika muri igana konka bona abona areba wagendera cy'imyaka bona batake migongo kubwa myaka ashatu kugaruka higura washanga nti ukureba ko anje ikizi indwara y'umugongo kibere kizibu munonga munyanyeje binge bagamba bakora munonga abinge bagamba tushaka nabo nshanga nti abinge abakushashe migongo abo abinge tina tungira accident kinabwi kikumanyisa ndwara ezo zonziretwa ebintu ebirukomone eby'abantu bakora kubi abamwe nibashitama kubi abandi nibarara kubi abandi ushanga kironki baho batakukimanya indwara zindi nka urukoro umushwiza twatunga kese zinke abantu ikuma bunasindika kucebeza serimu natungamo umwe undijo yijagire ki agine urukoro na senyiga zirukomona. Abias nuwahereza omwabashahu ahabwira abantu kugumana banyamizi gatekire ukwenda kwerinda ndwara zakubasa kuteganisa amagara gabo. So abantu bakunuya biyongereye kugumana banyamizi gatekire kandi no kwerinda ndwara nkezaburisha. Charity Asingwire ori in charge w'irwarire rya Butare Health Center ya Kashatu asimire mukuru we by'amagara habwa district ya Ntungamo n'abaresero buherezo bahirwarire hamwe n'abashaha bakora iso bucweka ihembe okwa abantu Obujanjabi burungi kandi bareno mu shogo simba abashabo bitwa barijire murago Western Health Students Association Nyengere no kusimba bakama bito kwa district I remember kwa Kashatu nabone baruhe kuko wa DHO's office akungambira ngo nyetebekanise kwakira abantu babo Butare Health Center tutwara muke kintu cy'amani kandi nibisimba for that support because you can imagine of all the facilities in Ntungamo district Shangalite turonzerwe ngo tubone obuherezo so nizima na DHO witu na department yeyo da okusima kwa mali nokuzabasha baba because they were so committed
kwehayo. Gashakwa Wilson Kanyes J ahabwa Modern Television.